Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pemangninnakan si ikwala agnya na kinyada pangkurkano ko salam akalintad mga kapipya ginawa na banyod na mambagin sa dunia sampai sa alungan amore. Sagi ko na mga rinarinaw na si ami ko niya di ipililay lang o di na di kukurmat ko si Ranot tawa ko bayo na mamakina. Ay ako na to special rinarinaw ko na nagita si Kadisiti na mga paundiriran sa kalimudan na group. Banyod na tatang kay sa sudi kasabab ko tanto ako din araragaw. Kamatan na benar ka, udah buso kinibulog arek ko sa panton yun na margaragan na ipmanuban yung mapam nagarumbo iladila kan. Kapim berasi patango na malambat so ang tangan na diritit tago dia sa suara ko sa wasalam. Pikir sampai di sana lindu sarain orang sohi berurun nami sabar besopal pekalipan ikang iginawai besoto matang kiri kaisau bensari dak memakata dikun ubemakasar empang kapapan taginaya dikuai katawal pas ulilim benar naliliwatan ko sana may kata demi kasi pinahin mo ada ko ipaginanda ipaw nirain naso kali mo din nagiro ya bira kenuntau di salini delaw deto di sari dua minui kadirasa
nai bukoro dende bani umi rawe betapa kade pate ikang igina wae kainu susah nai